U međuvremenu, dok je trajala trka na 3000 metara steeple, počelo je takmičenje atletičarki u skoku u dalj. U toku je prva serija, vodi jugoslovenska rekorderka Tamara Malešev, koja je već u prvom skoku zabilježila daljinu od 6 metara i 30 centimetara. A za skok se priprema Dejana Rakita, članica Beogradskog Partizana. Šest metara i 4 centimetra ove sezone. Dejana Rakita brani titulu prvaka Jugoslavije, osvojenu prošle godine u Varaždinu skokom od 6 metara i 34 centimetra, međutim uz jak vjetar u leđa, i to nije njen lični rekord. Njen lični rekord je mnogo slabiji, 6 metara i 13 centimetara, također ostvaren prošle godine. Dakle, prvakinja Jugoslavije Dejana Rakita brani danas titulu koju napadaju rekorderke Jugoslavije Tamara Malešev i Silvija Babić, koje su ove sezone skočile obje tačno 6 metara i 68 centimetara. Pet metara i 74 centimetara u prvom skoku Dejana Rakita i trenutno na drugoj poziciji vodi Tamara Malešev 6.30. Tamara Malešev je jučer pobjedila u troskoku, disciplini koja još nije uvrštena u zvanični program međunarodnih takmičenja. Ovo je Nikoleta Ribar, skakačica u dalj iz Dubrovnika. 6 metara i 7 centimetara lični rekord ove sezone. S obzirom na ovogodišnje rezultate, Nikoleta Ribar ne može konkurisati za prvo mjesto, ali kada bi se birala mis prvenstva, vjerujem da bi mnogi glasali za ovu lijepu Dubrovčanku. U prvom skoku Nikoleta Ribar je prestupila. Naravno, ostaje još 5 serija i može se popraviti ono što se propustilo u prvom pokušaju. Vodi Tamara Malešev 6 metara i 30 centimetara. Mali zastoj u programu što se tiče trka. Prema satnici za koji trenutak trebalo bi da uslijedi start trke na 10.000 metara u konkurenciji atleta. Prvenstava 36 minuta 17 sekundi. Taj rezultat je postigla 88. u Sarajevu, a sada da vidimo skok iz treće serije. 262 startni broj je Tamare Malešev, jugoslovenske rekorderke u ovoj disciplini zajedno sa Silvom Babić. Tamara Malešev vodi i dalje sa 6 metara i 30 centimetara, a Silvija Babić je na drugoj poziciji 6.22. Treće mjesto zauzima Đenđi Brinza iz Novosadske Vojvodine, koja je još jedina uz ove dvije preskočila 6 metara, tačnije 6 metara i 8 centimetara. Tamara Malešev ponovo preko 6 metara, 6 metara i 31 centimetar, dakle za centimetar bolje no što je skočila u prvoj seriji, i dalje prvo mjesto za Tamaru Malešev. A sad dobili smo konačne rezultate bacanja diska, dok vi gledate skok iz treće serije Dejane Rakite. 5.74 je na njen današnji najbolji skok i tim skokom zauzima 4. poziciju. A u disku pobjedio je Dragan Mustapić daljinom 60 metara i 22 cm ispred Dragana Perića 58.18 i Igora Primca 55.94. Ispravan skok Dejane Rakite,
atletičarke koja je najprije se opredijelila za trčanje na 400 metara s preponama i u našoj konkurenciji bila jedina kakva takva suparnica tadašnjoj rekorderki Ireni Dominc. Međutim, prošle sezone ona se prebacila na skok u dalj. Evo, ove sezone se takmiči jedino u skoku u dalj i troskoku. Dakle, sada pogled na Nikoletu Ribar. Ispravan skok Nikolete Ribar. U prva dva skoka ona je imala prestup. Pet metara 55 centimetara. 5 metara 55 centimetara. S tim skokom ona trenutno zauzima 9. poziciju. Ona će u Splitu nastupiti u još dužoj stazi, na još dužoj stazi, u još dužoj trci. Biće naša predstavnica u ženskom maratonu. Ovo je bila Đenđi Brinza i prestup u trećoj seriji. 6 metara i 8 centimetara, skočila je u drugoj i tom daljinom zauzima trenutno treću poziciju. Konačno da vidimo, ovo je čestitka Jelene Jovičić koja je druga prošla ciljem, ali mi sa Tamarom Malešev, Silviju Babić. Silvija Babić i Tamara Malešev su na istom takmičenju u Beogradu ove sezone preskočile 6 metara 68 centimetara i sada zajednički drže jugoslovenski rekord. Skok je ispravan i čini mi se vrlo dobar. Veliki napredak iskazala je ove sezone Silvija Babić. I ovom daljinom od 6 metara 68 centimetara, isto kao i Tamara Malešev, obezbijedila je učešće na Evropskom prvenstvu u Splitu. A sada ćemo vidjeti da li je preuzela vojstvo nakon treće serije. 6 metara i 18 centimetara, ne. 6 metara i 18 centimetara, vodi dalje Tamara Malešev 6.31, Silvija Babić 6.22 na drugoj poziciji i na trećoj poziciji Đenđi Brinza 6 metara i 8 centimetara. Uostalom, to možete vidjeti i na vašim ekranima. Naravno, ako ste mislili da je trka na 10.000 metara završena u konkurenciji atletičarki, ljuto se varate jer to će još potrajati. Još ima Malešev 6 metara i 31 centimetar i sad ćemo je vidjeti u četvrtom skoku. Nova jugoslovenska rekorderka i u troskoku 13.51, vrijedan rezultat jer svjetski rekord je 14 metara i 12 centimetara koju drži kineskinja Huorang. I Tamara Malešev je poput Deane Rakite počela da se bavi jednom disciplinom u atletici, skokom u vis. Bila je veliki talenat, međutim kada su uslijedile neke povrede, Tamara je bila primorana da promijeni disciplinu i izabrala je skok u dalj i kako što vidite nije pogriješila. Zajedno sa Silvijom Babić je i nova jugoslovenska rekorderka. .6.31 je postigla u trećoj seriji, to je njen najbolji rezultat, a sada 6.23. 6.23, dakle ostaje najbolji rezultat iz treće serije, 6 metara 31 centimetar. Na drugoj poziciji je Silvija Babić, 6 metara 22 centimetra, a treća Đenđi Brinza iz Vojvodine, 6.08. Druga je Đenđi Brinza, četvrti put na zaletištu,
6 metara i 8 centimetara. Treća pozicija za sada. Skok je bio ispravan. Šest metara i 11 centimetara. 6 metara i 11 centimetara, međutim i dalje ostaje na trećoj poziciji, s tim što se primakla svom najboljem rezultatu u karijeri, 6 metara i 17 centimetara, ali je sasvim izvjesno da je to najbolji skok ove sezone. 6 metara i 11 centimetara za Đenđi Brinzu, članicu Novosadske Vojvodine. A sada Silvija Babić. Silvija Babić, također četvrta serija. Silvija Babić 6.22, najbolje do sada. Dovoljno tek za drugu poziciju za Tamare Malešev. Ipak bijela zastavica u rukama sudije, nakon što je zorno pregledao odskočnu dasku. Skok je ispravan, a sad ćemo vidjeti koja je daljina. Svi atletičari su na startu. Niko nije odustao. Rekorder je Mladen Nikolić. 6 metara 29. 6 metara 29. 2 centimetra manje od Tamare Malešev i dalje druga pozicija za Silviju Babić. Dok uslijedi drugi start, evo Tamare Malešev. Peta serija je u toku. Ona vodi sa 6 metara 31, 2 centimetra više od Silvije Babić. Skok je ispravan i čini mi se dobar. Najboljeg skoka danas. Tog poretka u skoku u dalj, gdje je u toku peta serija, vodi Tamara Malešev 6 metara 31 centimetar, ispred Silvije Babić 6.29, a na trećem mjestu Đenđi Brinza 6 metara 11 centimetara. Radmanovićeva je probila se na četvrto mjesto, skočivši 5 metara i 93 centimetra. Mislim da je to njen najbolji ovogodišnji rezultat. Peta je Dančevska, poznatija kao Mihajlova, 5.88, jugoslovenska rekorderka u sedmoboju. A na šestom mjestu je Dejana Rakita, 5 metara i 74 centimetra. Ćemo se vratiti na stadion Koševo da vidimo ko je novi prvak Jugoslavije u ovoj disciplini. Kolega Kovinjalo, predlažem da sad uključimo studio Hrvatske televizije i da vidimo šta se zbiva na plivačkom mitingu koji je zaista izuzetno kvalitetan, a kao što rekoste onda ćemo se vratiti na start trke na 5000 metara za atletičarke. 5.88. Vrlo je zanimljivo bilo analizirati rezultate, ovogodišnju tablicu i 10 najboljih Jugoslavinki svih vremena i pokazalo se da osim Radmanović, atletičarke Radmanović koja je iz Kladivara, sve one ostale su još postizavale davno ranije rezultate. Niti jedna do ovog skoka Dejane Rakite, pa ni taj ne bi bio među prvih 10. To je jasno, skok nam je pomlađen, ali još to nisu skakačice dometa kakve su bili Dančetović, Franceti, Fočić, Lazarević, Vinaca, Antunović, Stamejčić. To su sve još imena koje stoje čvrsto na tablici prvih 10 atleta. To je skok Đenđi Brinze, Vojvođanke, Novosađanke, članice Vojvodine i nije slučajno da režiser pokazuje snimku jer je ona skočila 6 metara, što je njezin osobni rekord. Još jedna Jugoslavinka, 6 metara, ponovo napominjem, ne znamo brzinu vjetra. Da bi čovjek uopće mogao trčati dugo
i na kraju dobro. Novosađanka Đenđi Brindza je sada na zaletištu posljednji put. 6 metara je njezin najbolji skok. S tim skokom vidjeli ste, ona je na 5. mjestu. Alles fertig zum Training? Ja! Dies ist das Anfängertraining. Wir stellen die Füße in leichte Grätstellung, Bauch einziehen, Pobacken zusammen, Oberkörper lang machen, Kopf nach rechts, 2, zurück, 2, links, dehnen und vorn und nach rechts, 1, 2, zurück, links, vorwärts und nun andersrum und links, dehnen, zurück, und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, einatmen. Dehnen und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und rechts rum länger machen. 2, 3, 4 und hoch und nach links. 1, 2, 3, 4, hoch und nun nach rechts. Dehnen und 2, 3, 4, hoch und nun nach links. 1, 2, 3, 4. Die Arme öffnen, Rücken gerade, Knie fest, Federn. 2, 3, 4, Federn. 6, 7 und tief runter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Durch die Beine runter. 2, weiter durch. 3, 4, 5, 6, 7, 8 und nun nach rechts. 1, 2, 3, 4, links. 1, 2, 3, 4, rechts. 1, 2, 3, 4, links. 1, 2, 3, 4, Mitte. 1, 2, 3, 4 und beugen, strecken. 2, 3, ausatmen. 4, 5, 6, 7, 8 und jetzt die Hände weit nach vorn. Fersen hoch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nochmal. 1, Fersen hoch. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hände wieder zurück. Knie beugen, Knie gegen die Ellbogen, Knie nach außen und federn, 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 weiter federn, 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 dehnen und federn, 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 federn und Knie strecken, Rücken rund, Wirbel für Wirbel aufrichten.
Aerobics, Dauerlauf. Atmen. Und die Fersen ganz runter. Die großen Oberschenkel und Hüftmuskeln transportieren mehr Blut zum Herzen. So wird die Herzmuskulatur gekräftigt. Darum sind dieses Übungen für die Herzgefäße. Man darf das Atmen dabei nicht vergessen. 8 nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hampelmann. 2, 3. Atmen nicht vergessen. 6, 7, 8. Drehen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Knie hoch. 2, 3, 4. Fersen hoch. 2, 3, 4. Knie hoch. 2, 3, 4. Fersen hoch. 2, 3, 4. Beine zur Seite. 3, 4, 5. Atmen. 6, 7, 8. Auf der Stelle laufen. Und atmen. Bis zur Ferse abrollen. Atmen. 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt allmählich langsamer. Ruhig stehen. Langsam Wirbel für Wirbel runterbeugen. Hände auf den Boden. Beugen, strecken. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hände nach vorn, um die Sehne zu strecken. Rechts und 4 mal 1, 2, 3, 4 und links. 1, 2, 3, 4 und rechts. 1, 2, 3, 4 und links. 1, 2, 3. Noch einmal. Rechts. 2, 3, 4 und links. 1, 2, 3, 4. Hände wieder zurück. Knöchel und Waden umfassen. Oberkörper fest an die Beine. Rücken wölben. Beine festhalten. Kinn hoch, Augen nach vorn und jetzt rhythmisch. Pobacken ganz an die Decke. Kreuz rhythmisch nach unten drücken. Hintern hoch. Die hintere Beinmuskulatur ist gedehnt. Hoch, hoch, hoch. Langsam einrollen. Knie beugen, Beine loslassen. Wirbel für Wirbel aufrichten. Und einatmen. Oh, wunderbar. Alle sind schön locker und warm für unsere Armübungen. Füße nebeneinander, Pobacken zusammen, Arme in Schulterhöhe, Hände aufstellen. Rückwärts kreisen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vorwärts, große Kreise. 5, 6, 7, 8 und rück. Arme in Schulterhöhe. 5, 6, 7, 8. Vorwärts. 5, 6, 7. Hände runter. Fest. 5, 6, 7, 8 und vor. Große Kreise. Weiter. 5, 6, 7, 8 und rück. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und vor. 2, 5, 6, 7, 8. Handflächen öffnen, Daumen rein. 5, 6, 7, 8. Vorwärts. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rück. Arme in Schulterhöhe. 5, 6, 7, 8. Vor. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Arme hoch. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Arme Schulterhöhe. Und zur Faust. Rein, raus, rein, raus, rein, raus, rein, raus. 5, 6, 7, 8. Nochmal. Spannung, 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 Spannung. 5, 6, 7, 8. Drehen aus der Schulter. 2, 3, 4. Brennen muss es. 6, 7. Und nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und raus damit. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beine grätschen. Fäuste ballen. Arme dicht an den Körper und hoch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja. 1. Brennen muss es. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Weit vorgreifen wie beim Unkrautjäten. Hoch damit. 1, 2, 3, 4. Kräftig. 5, 6,
schütteln. 5, 6, 7, 8 und hoch. Weit auf. 5, 6, 7, 8 und runter. 5, 6, 7, 8 und raus den Arm. Und nach links. Und nach rechts. Und nach links. Einatmen. Ausatmen. Wir schütteln die Arme aus, weiter mit den Übungen für die Taille. Für die Übungen für die Taille sollten wir ein Handtuch oder eine Matte griffbereit haben, damit keine Pause vor den Bodenübungen entsteht. So, und wir strecken uns zur Seite. Lang und weit zur Seite, Kopf locker, Schultern zurück, Hüften nach vorn, Hüften nicht bewegen. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nochmal und 1. Kopf entspannen, nicht das Atmen vergessen. 5, 6, 7, 8. Hoch. Und nun nach links. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nochmal und 1, 2, 3. Die rechte Schulter nach hinten und die Hüften nach vorn, die Seite ganz lang machen. Über auf die rechte Seite. 1. Der linke Arm muss direkt über dem Ohr sein. 5, 6, 7, 8. Hände hinterm Kopf, Ellbogen zurück und 4, 5, 6, 7, 8. Handgelenke packen, weit zur Seite. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Knie weich, Hüfte kreisen, Hüfte und Schulter kreisen, um das Kreuz locker zu machen. 7, 8 und nach links. 2, 3, 4, 5. Dehnen und 7, 8. Hände hinterm Kopf, Ellbogen zurück. 4, 5, 6, 7, 8. Knöchel fassen lang, dehnen und 3, 4, 5, 6, 7, 8. Knie weit, Hüfte kreisen, Kreuz locker machen. 5, 6, 7, 8. Knie gebeugt lassen, Ellbogen fassen und nun wieder nach rechts. 1, 2, 3, 4 und links. Dehnen und 2, 3, 4 nochmal. 1, 2. Knie gebeugt lassen und nach links. Körper drehen. 3, 4. Nun die Arme auf. 2, 3, 4, 5. Taille weich. 7, 8. Und einatmen. Ausatmen. Jetzt die Matten. Auch auf einem Teppich sollten wir ein Handtuch oder eine Matte benutzen, damit uns kein Staub und keine Stofffasern in die Nase und ins Haar geraten. Wir sitzen auf der Matte in weitem Grätschsitz, so weit wir das können. Füße strecken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und nach links. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nun 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und nach links. Weit zur Seite. 2, 3, 4, 5. Gerade zur Seite. Der Arm muss über dem Ohr sein. Atmen nicht vergessen. 4 und nach links. 1, 2, 3, 4. Nun 2. 1, 2 und nach links. 1, 2 und rechts. 1, 2 und links. 1, 2 und Brust auf die Knie. Runter und 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und jetzt heraus aus der Hüfte. Ziehen muss es hier innen. 5, 6, 7. Lang machen. 1, 2, 3, 4. Körper lang. 6, 7, 8 und wieder vorn herum. Hintern weit hinausstrecken. Das Kreuz soll rhythmisch nach unten gedrückt werden. 6, 7, 8. Weiter raus. Rechts. Dehnen und 3, 4. Brust auf die Knie. 6, 7, 8. Nochmal zur anderen Seite. Hintern ganz weit nach hinten. Das zieht hier innen weit. Und runter links. 1, 2. Dehnen. 4, 5, 6, 7, 8. 4 Mal
Sieht es schön?